I dobrodošli u novi video. Ako ste prvi put ovdje, lajkujte i pretplatite se. U novoj epizodi serije Ti si ona koju volim, emocije potpuno izlazi na površinu i ništa više neće biti isto između Dičle i Erkana. Dičla je odlučila da napusti Erkana, uvjerena da je sve što se dogodilo previše da bi se nastavilo dalje. Ali Erkan, iako uvijek djeluje kao da misli na sebe, ovog puta sprema potpuno drugačiji potez, jer će on razotkriti Burčininu igru. Dokaz o lažnim snimcima konačno izlazi na vidjelo i Erkan uspijeva dokazati da je sve bilo pažljiva isplanirana manipulacija. U isto vrijeme Dičle se povlači i traži sigurnost kod Faride, pokušavajući da se udalji od cijelog haosa. A tu se stvari dodatno komplikuju. Nakon Kadirove ljubavne ispovijesti Erkanu, Kadir i dalje ostaje blizu Dičle, što dodatno stvara napetost i emotivni haos među svima njima. S druge strane, Erkan više ne može da sakrije ono što osjeća. Sve emocije koje je dugo potiskivao sada izlazi na površinu i jasno je da ništa više neće biti isto. U drugom dijelu priče fokus se prebacuje na gospodina Hamdija. On, koji do sada nije znao cijelu istinu, iznenada se suočava sa bolnim i šokantnim otkrićem. Saznaje da njegova supruga voli drugog muškarca, Erkanovog oca. Ta istina potpuno ga uništava iznutra i dovodi ga u emocionalni slom. Po njegovom stanju postoji čak i mogućnost da doživi srčani udar, dok svi oko njega shvataju koliko je situacija ozbiljna. Erkan je u šoku, a ono što vidi na licu svoga oca pokazuje da se sve raspada. Mnogi fanovi već špekulišu da bi ovo mogla biti oproštajna epizoda gospodina Hamdija. I dok se odnosi među likovima potpuno raspadaju i mijenjaju, dolazi još jedna važna informacija. Serija će 4. juna završiti sezonu, a u tom finalu lik Burčin će se oprostiti od priče. Da li će istina uništiti sve veze ili tek sada počinje prava borba za ljubav? Hvala vam što ste gledali i vidimo se u narednoj analizi. Pozdrav!